Halo guys, welcome to back my YouTube channel. Balik menemukan channelku Meun Deso. Oke guys, di video kali ini aku lagi bakar-bakar ikan gurame bareng bapak dan ibuku ya. Kita langsung lihat aja, check it out. Guys, ini ikan gurame. Mantap kan? Buat lauk makan malam guys. Iki nang deso nang Lampung. Oke, tukangnya itu bapakku, ini ibuku. Bakar sederhana guys. Boleh pak. Buat menu makan malam, ikan bakar gurame. Guys, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis. Oke?